da kažem, više malo bilo naporno više slušati iste priče kako se trebaju neki veliki projekti uraditi koji nemaju nikakvog, ne vidi se, ne nazire se nikakvi koraci da se započnu, da se vidi neki progres. Da me to postaklo da probamo napraviti nešto što bi, da kažem, zamijenilo te velike projekte, iako se on treba implementirati, ali pitanje kada će se implementirati. Trebamo imati puno više ideja, trebamo slušati mlađe ljude, da ako ništa da im damo priliku da doprinesu sa svojim idejama, da imamo širok spektar tih ideja koje bi mogle potencijalno da riješe problem smoga. Jer ako imamo, rećemo, 1000 ideja, neka jedna ideja uspije, imat ćemo riješen problem.